nagbalon? Ano naman nagbalon? Asentado, kaon na Gipling man. Tulog naman mangipo niya. No, nasentado. Champion daddy! Champion daddy! Champion daddy! Na, champion daddy daw. La. Sino ito? Balot naman gusto na pita good. Nagkuha sa mga pras. Ha? Wala po nagbasa sa comment. Okay. Sentado. Diba tulo? Tulo man. Aw. Oh, duha di ay. Duha ra.